no tolo vulinchumi ngisiromina handle ka ku mina na kona se hlanganeni na ku Afrika vulavula kamgana lo na FM kombandela eno ngothumela tantsani bila ura khumembiri hlekana minchirome wenga ngisalo la Gauteng eMpumalanga ano West Limpopo na we koma ko audio streaming yamgana lo na fm.co.za nimitwili la agent court ku very mabilela it makata ela agent court RDP ne very mir mabilela leswi Eskom yimkhomisa ku so isombula kusona muzi ne nileka yona makala leka yona mikisero mena tabona ku mi pfuna njhani ku Eskom ene xirilo xexi mi nga na xona ka Eskom engine court lexi va nga na xona a Dan va Dan na ko va byeriwe ku va na xiphiqo xa timhaka ta ku timitara ta vota khala ta tirhi se va hehliwa ku va xavi gezi ivi Eskom yi ta yi tlomulela loko se va hina ingete hi lava mi cinca timitara mi nga cinceku va ka Eskom va khoma lava tshika se ta kota ku lava hi lavela lavo lava va khumbekaka hi twa ku va mi pfuna njhani ka mhaka yeleyo kambe hambiswiritano hi fambisa sweswi vuyela ka awara yambirhi mingiselo me kona nga yingisela ri kona Gauteng laha cancer swinene ve ri mpfula a ku ri phamphampam tolo yan'wana ya magondo a ya nga fambeki hikokwalaho ka mpfula kambe a yi hindi Transcorp mpfula hikokwalaho ka yini van'wana va ka a ni n'wina hala Limpopo timhaka ti tele namuntlha mingisero me hi bula na va ndzawulo ya rihanyo hi mhaka ya ti-ambulance kambe ke hi ta sungula hi twa leya ya ti-taxi to ka ti nga tali endzhaku ka leswi sweswo mingisero Mhangana Lonene FM ya ku amukela nongona ku Afrika wa vulavula ka Mhangana Lonene FM masiku ni minkarhi hi tshama hi kha hi ku byela ku hina a hi endli leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona iyo mhaka hi ri na chief director kusuka ka ndzawulo leyi ya timhaka ta Vutleketli a Limpopo lava langutanaka thina n'we mi hi tsalaka mathikithi lani va vonile va masipala wa Polokwane namuntlha hala va khotichinga va ndle va operation hakela kambe ke hi lava ku hi bula na vona hi twa ku leswi n'wana mi vulavula hi swoho ke va ri yini mani Jane i nhlekani minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile ni tshemba mi hleketa ka na ha tirhi kona la i khale nga se vulavula na n'wina hayi khale manjeni we ni kombela mini yingiselela leswi ivi mi ta ni hlamula mi hi pfuna ku mi ri yini tanihi ndzawulo loko xiyimo xi te tani twanani la ku na vanhu vambirhi va nga vulavula na muhumelelisi mathekisi hakunene mathekisi ma layicha ku tlula mpimo loko mo languta layini ya ka N'wadzikuziki vaya Xikukwane na Vombatlo na Van'wadzikuziki leswi ti layichisaku swona loko ti suka hi le swa chavisa loko movha liya yo wa ku hava na wun'we a nga ta nikisanana leswaku yi layicha vanhu va yima hi minenge ku nga havi na nikisanana ku nga havi na moya wu nghenaku ene lexi xi ni karhataka matrafiki ma kona laha nkanyini loko mi dlulaka ka Xikukwane a va vulavuli nchumu vo fika va va nyika 20 rand va hindza ma mina gulukhulu la 15 rand Pet na muhumelerisi wa hina wa ntokoto Bot Eric me la ku nghenelela ka leya matekisi yo Bot Pet leswi swi nga hala ka patu ra hala kusuka Giyani mi ya ka Hlomela yi Bot Pet taxi ta hala a ti tali ku ri ku lava va yimaka kunene hi minenge Bot Pet va hindza lava va nga lo tshama ende loko mi complaina eze vakhandziyi va ri wo chika i ta xava movha wa wena ku ri ku a hi na ti-rights hina ka ti-taxi ta hala ka vandindana va mahlati Bot Pet hayi leswi swi nga hala no a swi tshamisekangi ku ri ku na loko yo tshuka yiwa siku rin'wana Bot Pet mi ta swi twa ku vanhu lava a va ri ndzeni ka taxi liya a va ri 60 taxi leyi rhwalaku 14 wa vanhu ti-taxi ta hala Bot Pet a ti tali inkomu manjeni hi swo swi nga ndla ku hi ze mi lavalava leswiwani tolo loko vanhu va vulavurile hi ku namuntlha loko hi tala hi nga se endla leswi hi endlaku swo hi sungula hi nyika n'wina nkarhi mi hi byela ku loko xiyimo xi te tani mi va pfuna njhani vanhu lava ya xiyimo xa ko a xi kahle so na hleketa ku ri matrafiki na voho va nge swi koti ku ri va va endhawu yin'wana na yin'wana they will be in other places mara kun'wana u ta kuma ku ri a va koho mara ni lava ku vula swa ku ri if an officer a lava mali
n'wina ni right ya ku reporta. If the driver a endla overloading ni ri ka hari ka movha, mina right na leo ya ku ri ni reporta ku ri hi kota ku deala na yona, because ina nomoro ta free ta toll free na nomoro ta control room ya hina ya ku tirha 24/7. So loko ni fonela na teka na nomoro ya movha registration number, ita kota ku nghenelela ku ri yi tirhisa nawo ku ri yi deala na swilo swa so, because we know ku ri swilo swa so swa humelela, mara unfortunately hava vanhu va ku vulavula like vona va vulavula hi khetsa ngopfu ku ri at least va ta hi pfuna loko va endla so. So let me give you the nomoro ta koho. The first is toll-free number. Toll-free number ya hina yi ri 080 000 6694. 080 000 6694. Control room ya hina i landline i 015 295 1022. Control room 015 295 1022. Leyi i tirha 24/7. Loko ni fonela na va byela story na nomoro ya movha, hina hi ta vona ku ri hi hlamusa njhani, because we cannot allow ku ri manu va tekela ti-right vanhu va tlanga hi maphilo a vona. kambe loko yi ri overload na foyina manjane yi ta va yi nge he pfuni musi, a ni va ta chika vanhu lava. No, va ta chika, mara hina hi ta kota ku vulavula na the owner, because la ka michini ya hina, system ya hina ya notice ku na tinomboro ta phone ta the owner. Hi ta mu byela ku ri driver wa wena today u endle so, because amiri if hi lava ku mu charger sira ku ri the reporter must come forward, because amiri hina hi ta va yi nge swi voni. So we want the person who will be the witness. Kwalanu ka loko mi sungula mi te ma traffic officers official ve nge vi kun'wana na kun'wana hi nkarhi wun'wana na wun'wana, kambe ve nge vi kun'wana na kun'wana mi xotela kule kumbe ti ri yini tinomboro? Do you have the capacity kahle ku dilana na swiyimo leswiwani ku kumbexani hi ta va vona va kha va tsala mathikithi kolomu va nga koho hi siku rin'wani ndhawu yin'wani hi ndlela yaleyo? Mina vo vatirhi ku xota ha xota, because but officers le ina to sweswi i 999. So for us ku ri yi tirha kahle hi fanele ku ri yi ve yi na le 1700 wa ti-officers. So ha xota swinene, ha xota, mara mi ri na tiva ku ri hi nge appoint all of them i lembe rin'we. Sweswi hina 148 that are in the college va trainer sweswi, so loko va trainer next year va ta va hunguta nomoro leyi, mara hi ta appointa on faces because swi famba na mali swilo swa so. Mara hi fika njhani ka ku yize vana hi xota nhlayo leyikulu so? Ku endleka yini ku fika un'wana mi yima mi nga ha tholi? Yes, a mi ri swi famba na mali. Loko yi hava mali hi nge appoint, mara loko yi na mali hi appointa ku famba na authority ya mali yi na yona. Se swi vula ku fana na sweswi swi nga va swi ri swin'wana swa leswi endlaku ku na hi ti-weekend hi nga mi voni la patwini? Yes, ti-weekend tin'wana mi ri hi tirha hi skeleton staff ti-weekend, mara sweswi hi busy na communication hi mhaka ya ku ri vana va hina va tirhe 24/7. So hi hleketa ku ri swi ta hi pfuna ka uri va ta va tirha ku fana na maphorisa. Ni mi twini kensile manjane, kensile hayi ti komba ya ta tika leyi loko mi kha mi xota staff swi vula ku swi ta lunga loko hi vulavurisana like swona swi hi swi endlaku sweswi swa hi pfuna ku ri at least vanhu va community
va nghenelela ku ri va pfuna mfumo ku ri u kota ku deala na ti-challenges to fana na tona leti No, namitwa manje na cancer swinene nkarhi lowu mi nga hi nyika wona ku dya ku engeta manje a wona cancer inkomo i sweswo mingisero Munghana Lona FM valavo i manje Mdawudzi lava hi bula na vona ka nhlekani lowu va hetisela tlhelo ra rin'wana ra mhaka hi ndlela leyo a hi ku timingisero wa mina ku i ri yini wena ka 0860002543 ndaka lexi Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Hayi vakaini miswitwini hi vulavuri na mani Jane Mdawudzi kusuka ka ndhawu leyi timhaka ta Vutleketli Limpopo mayelana na timhaka letiya ta mathekisi aret ta ku yini leswaku leswaku lexi xi minkarhi hinkwayo loko ni kha ni vulavula hi swilo leswi ivi ni twa ku hi ha mali na ti vutisa ku kasi i ncini xi nga endla ku loko ku nga ku fambisa hina vantima ku nga vi na mali lava va nga tirha khale a va ta mi byela va ku a hi tirha ku vona na ku va na ti-overtime ku va na yini sweswi ku hama mali ya kwihi hi la ku bula na tatana ni Shikwambani sweswiwani hi awara yan'we ne hi la ku bula na vona hi timhaka ta ti-ambulance va ta va ri koho kwala se mi ta nyikiwa nkarhi wa ku va mi endla tani mi bula na vona mi lulamisa swivutiso swihi kumbe swihi leswi mi nga na swona leswi fambelanaka na timhaka ta ti-ambulance hi ndlela yeleyo se swa mi pfuna ku hi kota ku va hi twa tlhelo rin'wana ra mhaka ku ya hi laha n'we mi lavaka ku va mi bula ha roho hi ndlela yaleyo sweswo hinkwaswo mingisero Munghana Lona FM i ta va kha hi bula hi swona kwala ka Munghana Lona FM makomba ndlela loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara yan'we kambe ke loko hi vuya ka mahungu ya misava ya hafu ku bile awara ya 12 hi langutela ku bula na na Zwelinzima Vavi sweswinyana hi hafu ku bile awara ya 12 hi kha hi tsundzuka nhenha leyi nga etela vurhongo lebyikulu kusuka la Bordeaux a kaya ku ri Sasekani kambe sweswiwani ntirho ve nge ri se swa tiveka na ku ntirho wu ta va koho Ankowa Stadium hi mugqivela loyi ya ka yena se sweswo hinkwaswo hi ta va kha hi tsundzuka hi tsundzuka ku loko va kha va endla ti-Labour Relations Act kwale malembe ndzhaku vo va ha ri ka khosato va ri yini hi swoho hi ta tlhe hi bula na tatana Mbhazima Shilowa na vo hi bula na vona laha hi langute mhaka yeleyo ya ku xixima nhenha ya hina sweswo hinkwaswo i swa la xikarhi ka awara ka hafu ku bile awara ya 12 ku fika awara yan'we ivi kusuka kwalano hi laha se hi nga ta va kha hi bula hi kongome eka ku bula na tatana ni Shikwambani hi timhaka ta vukorhokeri bya lava swi lamulela mhangu seke mi nga rivali hi teri nkarhi woluwa ya 5 timinete ku bile awara yan'we hi ndlela yaleyo kambe ni nga kuma riqingho rin'we vambirhi hi landzelerisa ka mhaka leyi nga sungula hi yona mani Jane la loko hi kha hi vulavula hi timhaka leti ti nga koho ta Vutleketli kahle ku nan'we mi tirhaka koho va tirha hi matimba hi ku hi teka siku rin'wana ka hi ra vuntlhanu ka ni huma ka Siyandhani va kume laha tiroboteni ta ka Siyandhani va yimini vakulukumba va kha va vulavula hi timhaka ta ku kamba loko vanhu va kha va nga chayeli hi ndlela yona kumbe va kume swa mpucwana ma swi vona sweswo swa ku taniya a hi ka amukeleni mun'wana mingiseri hi loyi nhlekani njhani buti wa mina hi pfukile n'wina mi njhani hi pfukile a kenza leya khumba yele ya mathekisi leyi ya mani Jane a nga yi hlamulanga kahle hi ku twisisa ka mina hi ku ina va overload loko na hala ku fonela voho mosaka na vakhandziyini laya va ta swi vona njhani ende loyi khulume na taxi owner va ku ina driver n'we a layiche overload i to kaneta phela ntiyiso ngopfu sweswo mi swi vulaka a to kaneta ku mina ni nga layichanga overload ende na ya onara yi tiva swa ku ina yi laya mali ni vona hi ndlela leyo mina Butoto no na mitwa baba na mitwa leswi mi vulavulaka hi swona mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu leyi n'wina hi ku ya n'we mi vilelaku mi nge a va yi hlamulangi
Akayihlamulanga. Ikubona ka mina. Nemetwele papa. Okay, mkhulumana afadela Thembisa inkulu. Inkom 0860002543 nakonoko eAfrika wa vulavula kuna wani kwala imani itwa ku ye Angola ku yini hlekani Nhlekani botele mpfukeni. bota mina ipfukile mijari n'we Mpfukeni. Nda ku angula ka le marona manjini yona. ya Ukuthi ka me manjini va sweka hi ndlela ya kahle because va rhaka mahuku a hi na budget but of which a hi swona. Leswi endla after 1994 a ni swi tivi ku ri va na separation ya matirhele between matraffic na maphorisa na because minkarhi leyi ya khale phorisa wa South Police Service a tirha the same thing leyi a yi tirhana hi wa traffic department. Lexi endlaku sweswo vanhu ntsena va abuse democracy leyi nga va na yoho a va ha hloniphi nawu hi woxe leswi nga yi ku humeleni mhaka ku ri a va vuyiseli maphorisa a va vuyisela ku maphorisa a va ha endli leswi a va swi endla swona hikuva hakanyingi matrafiki loko va xota patwini minkarhi ya khale a ku ri maphorisa va SAPS the former Homeland Police officers laha va pfuneta le patwini any mistake leyi va a endla hi munhu a patwini ku na maphorisa va ra right ya ku tsala munhu loko a nga endli swona a contravene nawu le patwini. That thing is la ku yi pushiwa back because it is bad to the police officers ku va acta. That number ya shortage ya vula ku yo ya ku matraffic va shota and so on well na species maar let's work together include maphorisa va pfuna patwini a hi ta avoid swa ku tala ngopfu va vula ku so handla ku endliwa hi ndlela leyi this thing vo va nga na yo change vona hi va traffic because va yi winina siku ra yi-1 because vanhu lava ni vulavulaka hi voko kwale patwini va teka ti 20 rand nkarhi wun'wani loko wu endla wena fane matiko ya ku tala le handle lama mahatelo ya South Africa hi mukona tiro ra fana ra Mozambique coco va yi teka hayi ku wona I know mara mi ta va ku ri na phorisa ku na socha munhu wa staff ku ya wa traffic Botswana hi leyi kusuhana i ta va ku ri phorisa na traffic na socha Botswana a hi nge vuli yona swo biha a yi tshama hi humesa mali hi xava ku the mistake patu fa sume la South Africa le Mozambique nemetwe pa nemetwe Zijinga veki maka vo kahle toko so vanhu vo corrupted all nemetwe imani twa wangwani 0860002543 nhlekani Mzambo tata. epfukile mjani n'we Epfukile. akhenza Na ngena ka le ya matrixi. Hatsan phela loko leswi mi nga relaxisa swona mi nge heti ku se minute Alright. Manna va mi ka va hi hlamuli mara va nga hi hlamanga hi basa ngopfu mina na hara mina. Ya ona ra tax. So leswi nga languta anfani ngheni tolo manu nga tivi nda xandla xihoxo na. Mara anda wu hlamula hi ndlela ya ku loko hi kumeka hi kha hi layicha to overload la. Hi mhaka ku mafurha lawa ma va ma ri henhla ene mi kuma ku timovha la ti tele ngopfu a tilayinini so swi endla ku kuma ku timovha sweswiwani hi kumeka hi kha hi va kha va layicha ti-overload vanhu hi ku lava ku fikelela swi ku hakela swikweleti swa timovha hi ku swi va ka durha ngopfu movha ti le ku tekiweni left and right se i xin'wana lexi hi nga na ntshikelelo wa xona loko like a wa kota ku laha ka mafurha laya sweswi ma nga ku chikeni ma chika ku ya mahlweni a swi ta hi olovela a hi va na problem ya ku va hi kumeka kha hi la swo hi swo va swi nga ku endliwe leswiwani kambe phela loko sweswo mi swi vulavulaka ku phela n'we mi vula ku se hi marito man'wani mi fane mi pfumeleriwa mi tshova nawu hi mhaka ya ku movha ya durha mi lo nghena phela laha a ku na loyi a ngete na ra nghenani laha mi nghene mi kha mi swi tiva ku milawu yi fambisa ku yini so it is botata it is a ku sunguleni ne a swi nga ri kona leswi nga ku endlekeni sweswiwani loko ni lava ku ri ringete ku kombisa ku sweswi timovha ti tele ngopfu sweswi
ene xin'wana xi hi karitaku mhaka mafurha loko movha yi fane layicha kan'we ntsena ha tlhela ni pfa mi dya na driver fana a dya movha yi fane yi hakela ya kumeka ku mali yo fana le loko ni ku mi laki ya ku layicha vanhu va la patwini ni fane va la yicha ku endle ku kota ku kapa ku movha yi nga tekiwi mara swa fana phela loko yo va na nghozi mi ta hakela ku tlula leswi mi nge le ku mi twa konge mi le ku vuyerisiweni xiswona sweswi no lexi na ndzi nga ta kombisa xona leswi swi nga xiswona ha swi tiva ku laha swi tivaka ku hanya swi bohi ku hanya ku pfumara hi i swin'wana leswi hi fanele hi swi languta hi masayiti hinkwawo ku mina mi na ku kota ku kha ni survive hikuva ni kuma malinyana yo karhi se swi vula ku la South Africa hi ku ya hi n'wehe un'wana na un'wana ngo ti xavisela swin'wana na swin'wana hi mhaka ku hi la ku survive se swi vula ku na n'wina loko se mi ni kuma ni kha ni khandziyisa vanhu mi nge vuli mi ku chicha hi mhaka ku a hi thekisi hi mhaka ku na mi la ku survive a ni hi swo mi vulaka swo ku le ku survive-weni la no mfumo lowu wa hina lowu a fanele wu ehleketelela ngopfu halaka mafurha ma vona mina loko ndzi nga nghena layinini lo layicha munhu a ni nyika litara petrol sweswi a hi swi koti ku va loko layicha munhu a ni nyika litara petrol why because mafurha lawa mi le ku durheni ngopfu a ni karhi a commission a hi tlhela tithekisi ta kota durha ma swona hi hakelisa ku yini a ha koti ku hakela a mi le ku ni hlamuleni leswi mi vulaka so loko n'wina ni ri loko n'wina mi ni kuma ni kha ni khandziyisa vanhu ni kha ni nga ri na license yo renka n'wina va mathekisi mi swi lavaku ngopfu a ni na n'we mi pfa mi tindla vinyi va nawu mi nga ha ni vutisi hi ku na mi ni le ku survive-eni a ni na n'we mo survive no hi fanele hi mi vutisi loko mi za mi nghena mi ri na taxi mi fanele mi swi tiva ku mi na permit n'wa mi le ku landzeleleni permit mi le ku khandziyiseni overload a hi landzelela loko kandziyisa overload a mi le ku landzeleleni pavo a hi ndzeni mani ya kuma tlhokomaka ta mahungu papa ni mi twi sweswo mingisero Munghana Lonene FM 13 timinete ntsena ku bila awara ya 23 eka vhiki leri ta ringeta hi tindlela hinkwato hi lava nga tirha na dokodela Tito Mboweni lava nga etlela vurongo bya vona lebyikulu ku hela loko ka vhiki suka ka koho na koho va nga ta yisiwa ndlwini ya vona yo hetelela ku helela ka vhiki loko ya ka koho hi ndlela leyi kwala Limpopo hi ndlela leyi se namuntlha hi la ku bula na nkulukumba Zwelinzima Vavi hi twa ku va ri yini vo hi kulukumba Tito Mboweni hi ndlela yaleyo mhlekazi. Good afternoon and welcome. Maybe I should as well say condolences to you as well. Thank you, and condolences to all South Africans, and in particular those that worked with him, the family, the friends. A sad day for all of us who knew him very, very deeply. Talking about knowing him deeply, when was and how was your first encounter with him? Well, he was in exile in Lesotho, and we knew that Tito Mboweni was doing work on behalf of the South African trade unions there, mobilizing solidarity, support, including resources for COSATU to prosper, to grow. And so when he came back eventually like all other people who lived in exile, we have known him. And we have known that he was a survivor of the Maseru massacre. And we have known that he was in and out of Lesotho, sometimes in Lusaka. And we have known that he was a trusted ally of the stalwarts of the time, John Gadiming and Stephen Dlamini, and many others from SACTU, the South African Congress of Trade Unions. So we only had to interact with him when he came back, because I was always here in South Africa. And so I know him because he was in the ANC Economic and Transformation Committee, and he was playing a very leading role in the Ready to Govern document that was publicized between 1992 and 1993. Known him when he played a key role as we were debating and putting together the Reconstruction and Development Program in 1993, 1994, and knew him even better when he became the Minister of Labor. Very young fellow at that time, very sharp intellectual,
and a trade economist, of course, and but very humble. And some are saying he played a pivotal role in the establishment of the Labor Relations Act. Is it true? And if so, how? He was the minister who really understood the mandate. The mandate was very clear, implemented the Constitution. The Constitution have enshrined in it the fundamental rights of workers to belong to unions, to establish unions, to collectively bargain with the employers, to embark on a strike if you have a dispute that can be resolved through negotiations, to negotiate union security agreements such as agency fees and close shops. You have no such a constitution anywhere in the world that provides those type of protections for workers. And whatever you can think about the ANC today, but you can't rewrite that history. And that's Mboweni's history. And that's Zola Skweyiya's history. And that's Nelson Mandela and Walter Sisulu. That's history written in the blood of Chris Hani and Solomon Mahlangu and Loise and Mutaung. All of these MK guys that were hanged, they were hanged so that we can have that beautiful right up in the Constitution. So Mboweni, knowing what is in that Constitution, having played a role in negotiating it, even though he was not senior enough to be the lead person. The lead person was always Cyril Ramaphosa, Mandela himself, Jacob Zuma, and Thabo Mbeki, Zola Skweyiya, and many others. So he took this mantle of being a Minister of Labor, and he didn't waste any time. By 1995, we were already negotiating the Labor Relations Act with him. And he was a sympathetic minister. Of course, the sympathetic minister always get pushed inside the ANC, and he also get pushed outside of the ANC by business. And but he was sympathetic to us, the labor movement. As a result, even though we had to strike and to sacrifice, to workers get dismissed, to push for the most progressive piece of legislation in the LRA, but without him, nothing could have been possible. He moved to introduce a Basic Conditions of Employment Act, and to give workers the floor of rights that will give them the most basic protections. And those protections look very simple today, where people can take them for granted until you move next door in the neighboring countries and realize how important they are to live and to work in South Africa. The right to a tea break, to lunch break, to maternity leave, to paternity leave, to family responsibility leave, to have hours of work regulated, 45-hour to 40-hour working week, to have working more than that compensated, through overtime, to have 12 public holidays, and if you get to work, you have to be compensated, and to be compensated for working on Sunday and 1.5 times for working on Saturday. These are very important. Historical breakthroughs, and the young workers today must, even if they learn about Tito Mboweni, smile, because they are beneficiaries, and they would have not been part of the general strikes that COSATU called, and to get even a better deal. And the employment equity, another historic piece of legislation. And context is clear.
it goes back to 1921 mine workers strike to 1924 when the then Porter regime passed a legislation to give white workers better positions at the workplace and to give them higher wages through what they call the Wage Act. You remember that? And that was to be followed by all manner of pieces of legislation. At the end of apartheid, 40 years, you have the senior positions occupied only by white males. And we have the black people doing the repetitive kinds of work as the cleaners and sweepers and security, and slowly clerks, slowly junior HR managers. And Tito Mboweni said, no, there have to be an employment equity that will force companies to produce a plan. Expect that this is going to be progressively realized, but there must be a plan in each and every industry that will take us gradually towards ensuring that even at the senior management level, the senior managers represent the demographics of South Africa. And that program, of course, has not yet succeeded fully because, as we speak, still 60 to 66% of the most senior positions in the private sector are occupied by white males. But it's better than 90-something percent when 1994 happened. And it is better that in the public sector we have achieved employment equity altogether. We still have a problem of the 5% of people living with disabilities not properly represented even in government, unions, NGOs. But everybody knows that the employment equity must be deliberate, ensuring that the people living with disability and women are also promoted to senior positions. I wanted to ask you about the progressiveness of the Labor Relations Act, but unfortunately, because you are an orator and you will be speaking, my 1.5 minutes that is left will not be enough for you to explain that. But can you try and let's find out what makes it progressive? Because some say it's more skewed to workers than to employers. It is progressive precisely because it chooses a side and affirms it. The side of the marginalized, downtrodden, the side of those who sell their labor for a living. And it gives workers rights to organize, to even use the workplace to hold meetings, and rights to elect softwares and to be represented in hearings. The right to establish a CCMA and to be represented in those hearings by shop stewards that exclude lawyers. Remember, we used to lose cases that we should win because the employer will bring in an advocate to a poor worker who is nervous losing his job. So that's progressive. It's quite progressive. We didn't get everything. I mean, Tito Mboweni was not a pushover. Wow. You know what I remember about him is that we used to frustrate him so much that he says when you negotiate with COSATU, you think that if you address this issue, this demand, you are done. So he says as soon as they see that you are addressing this one, they're raising a another one. So you kept on changing the goal post. And he says you address the second one, they say there's a third matter, we are coming from the NEC. But he will laugh about it at the end, you know. He's frustrated and he will laugh. He was, what about it? What we like about him? Tito doesn't get cross to the point that he doesn't take people's calls. He doesn't wish you bad. He's still a good human being in disagreeing with you. He does that with respect. And he is argumentative. He is argumentative because he expects, he's learned,
and he has studied these things in the university. He has experience. He's a unionist, and you can't just brush him on the side and intimidate him. No, he was a very good negotiator. We salute him, and we wish that he can leave something behind for many of his colleagues. I see. Mr. Vavi, you can see. Thank you very much. Inkos. Thank you. Sweswo miyingiseri Munghana Lona FM lava hi bula na vona nkulukumba Zwelinzima Vavi lava hi bula na vona hi kha hi langute ka timhaka ta ntirho wa voho loko swi ta ka timhaka ta nhlangano wa vatirhi hi ya ka tatana Mbhazima Shilowa andaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Sweswi hi nga vula miyingiseri Munghana Lona FM hi lava na van'wana lava na vo va nga tirha na vona a va lo tirha na vo ntsene va tlhela va pfuna ku va dyondzisa maswekelo ya hlampfi ni tsakisa hi leswi a va vulavurisa swo hi ririmi leri ra ka hina leri a va tikomba va tinyungubyisa ha vumbirhi ka vona loko va fika la ka tinjhekanjhekisani leti va va ku va ri na tona hi amukeleni khale ka premier wa Gauteng khale ka matsalani general wa Khosatu tatana Mbhazima Shilowa. Tatana Shilowa enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lona FM. Enhlekani khalanga le ka vayingiseri. Komishana hi sunguleni hi ku tisa marito yo chavelela ka n'wina ka ku lahlekeriwa ka nhenha leyi n'we mi nga kula na yona mi tiva ku kahle mi nga tirha na yona loko mi twa mahungu lama ma fike njhani ka n'wina tatana Shilowa? Na tshemba leswaku mahungu lama eka mina eka vanghana va nkulukumba Mboweni eka maxaka ya yena xikan'we na lava a tirha na vona aka mfumo na le ka ANC yi ve mhaka yo vavisa swinene yi ve mhaka yo vavisa hikuva hambileswi rifu hi swi tivaka leswaku ra nghena hambi unkulu hambi untsongo wa vabya a wu vabyi kambe ko tala loko rifu ri ve ra xitshuketani hi tala ku va hinkwenu hi nga tivi na leswaku hi nga swi endlisa ku yini kambe hikuva hi tala ku ri no hosi a yi nyikile hosi yi tekile a ku endliwe ku rhandza ka yona swi fanele swi vula leswaku hi fanele hi swi vula ni loko ku ri murhandziwa wa hina kumbe un'wana loyi a hi n'wi tsakela ngopfu. Loko mi tshame ni mukutani hi swihi leswi mi nge ri i swa xirhangani leswi mi swi tsundzukaka hi nhenha leyi? Swi tele hi nga swi tsundzukaka hi nkulukumba Mboweni. Xo sungula hileswaku namuntlha ku vulavuriwa hi milawu yo tala ya vatirhi leyi va sirhelelaka hambi LRA hambi i basic conditions of employment, occupational health and safety, skills development, employment equity, health and safety in mine, neglect act 91 va swi tiva leswaku nkulukumba Mboweni va nghenise xandla. Xa vumbirhi a ku ri nkulukumba loyi a swi twisisa leswaku i nge koti hinkwaswo i nge tivi hinkwaswo hikokwalaho loko a vekiwe holobye wa swa mintirho a kote ku ya lava vanhu vo fana na Halton Chidle, Professor Halton Chidle un'wana wa vativi wa ntokoto wa swilo swa Labour Relations Act yena nga pfuna ku tsala Labour Relations Act a ya lava Sipopichana leswaku a va DG ya yena a lava na van'wana vo Les Kettledas a tirha na vona leswaku va rhangela leswiya so i munhu loyi a swi twisisa leswaku yes vurhangeri i bya yena kambe ku endla leswaku swa yena swi famba kahle u fane a lava vanhu lava va nga na ntokoto va kota ku n'wi pfuna. Xin'wana hileswaku nkulukumba Mboweni a ku nga ri wo munhu njhe ku i nga n'wi khandziya xitafu wehla i ti vulavulela njhe i nga swi tivi leswi swi vulavulaka. Loko ku ri leswaku u lava mi endla na njhekanjhekisano hi ta ikhonomi a swi nga lavi ntsena i fika ntsena i va xilogene u fanele kombisa leswaku u tiva yini hi swona hi kwihi laha u solaka kona loko ri ku u ta u ri na ntiyiso i kuma leswaku hi mpela va ta va kona. Xin'wana xo hetelela hileswaku but nkulukumba Mboweni a kun'wana wa vanhu lava a va nga ri na mhaka ku mani i rini loko mo swi languta vo tala heta ku veve why va nga cinci ntangu why va nga mbali buruku yo karhi why va sweka matamatisi va chela ritave hinkwawo na tinyala na nsimu ya ka ZZ2
va nga ri na mhaka na n'wina va ta sweka va tlhela va mi komba va ku no hey a ni ku swi nge humi swi ri kahle mara vona a ni ku ri swi hume swi ri kahle njhani mara loko hina hi swi languta hi swi vona ku ri hala hambileswi va nge ku biha xi ya tihlo xa le khwirini a xi bihi lexi a xi fanele xi nga yi khwirini ra munhu mi ya xaxamete ku saseka ngopfu marito ya n'wehe kwalano na khensa swinene leswi mi nga swi vekisa swona loko mi kha mi languta ku ya amahlweni mi vona onge tinhena leyiwani yi xiximiwe kantswa kenela ngopfungopfu loko ya ha ri kona ku kumbexani mi tiva swin'wana leswi nga ndla ku va ku hayi mina na hisa ni suka laha na ka swa tipolitiki hi ku tintangha ta vona ta ha ri kwele palamende well tintangha ta vona ta ha ri palamende kambe van'wani hi ka tintangha ta yena hambi hi hambana hi lembe na hina hi le ku wiseni xikulukumba a hi leswaku I tirha I ze va ku veve ya nghena sirheni I ku I tirha sometimes I fane I swi tiva ku ri hayi ni tirhile swi ringene mi nge ni ya wisa nyana loko ku ri I ri na switukulwana I ku hey mi nge hi tshama nyana na switukulwana ni swi tsheketela kumbe ni swi nyika matimu kumbe loko I ri munhu wo lava ku tsala tibuku I ti nyika na nkarhi ku mi nge ni tsala matimu ya mina ni nga fambi na wona so obviously ku ri ku Mboweni hi un'wana wa vanhu lava number 1 a va ti byele ku ri nona la ku wisa I vule himpela va vuye va wisa handle ka ku va ka board yin'wana laha na laya ma vona swa tiboard nkarhi wun'wana wendlela leswaku no ndlala yi nga ngheni akaya hambileswi I nga ta ku veveni na yona pension mara swa endleka nkarhi wun'wana kuma ku ri no a yi ringani kahle va vuye va ku no na wisa kambe loko nkulukumba ra maphosi va kombele ku ri no ni pfuni nyana nkarhi nyana va yile va ya pfuna mara loko hi tshama minkarhi yo tala va ku lowani ni va byerile ku ri ro mina no va siva ndhawu ntsena loko lembe ri hela ni lava ku va ni fambile ivi himpela va tlhe va ni byela ku ri hayi hi valavurile a ni ku na famba mundzuku va tinima ya nga tin'hweti timbirhi tinharhu so kahle ku nkarhi wun'wana I famba vanhu va ha swi navela na xigubu xi cina xi siyela xin'wanyana leswaku manyunyu tshika swa hanyanganya malama va tiya le swigubini mpela se a hi languteni loko hi kha hi hetisela mina loko ni tshamela ni ri munhu la nga mpfungwe tatani Shilowa ni languta n'wini ni vona ku ri lembe ro tika swinene ngopfungopfu loko ku ri ku sweswiwani a hi khale ngopfu maha ku heleketa professor sweswiwani hi lava na vo va heleketiwa lava na va mi ri kusuhi na vona mi vona ngeti ku nga fanele ku endleka yini tanihi rixaka leri hina hi tinyungubyisaka hi n'wina mi nga va mabulandlela mi hi yimela kahle mi hi komba ku a ku na rixaka rihi kumbe rihi ri nga tekeriwaka hansi loko hina vinyi va roho hi kota ku yima hi milenge se ku ndlela ku swinhongani leswiwani swi ya mahlweni na ku tiyisana tanihi rixaka ku ya mahlweni hi loko hi tiyisana hi ndlela hi tatani Shilowa kulukumba hi leswaku hina lava hi nga kona hi nga varhangeri hi nga vurhangeri bya le ka mfumo ntsena kun'wana na kun'wana kwala munhu a nga kona swi lava leswaku a tikhoma hi ndlela leyinene leyi na hambi u fambile vanhu va nga tinyungubyisaka hi yona xa vumbirhi u siya ndzhaka leswi van'wana va nge I legacy Mboweni a hi tshama hi bula hi ku mara hambi vo hi sola mara ku hava munhu a nga ta ku no hi dye mali ya mfumo hi ti endli nga ku hi ya hi ku hambi vo hi sola kambe ha swi tiva leswaku mintirho ya hina yi valavurile leswo laya JS Khosa a nge ri no miyela mintirho ya wena yi ta valavula hi kuma leswaku lexi lavekaka swi va swi ri tani so mi ta kuma ku ne le ka professor Nkondo hi swoleswo ntsena leswaku hambi mo valavula mara ku hamana nga ta ku mara Nkondo a ku ri I ngo vula ku ri no a ku ri munhu wo tinyungubyisa vhele loko I ri na vukoti nkarhi wun'wana loko munhu nga ku a ku khandziyanyana xitafu wa nkombo yana ku ri hayi na byona vuswikoti kambe xikulukumba hileswaku a hi tirheni
hi ndlela leyo na hambi wo famba namuntlha van'wani va ku ri hayi a ku nga ri a ku ri munhu wo tirha hayi leswiya swo loko i fambile i twa van'wani va ku ntswari wa handle malokotswane a jala no fa. Ai a hetseleni rito leri mi nga ri kongomisaka ka vandyangu na vanghana kulobye ka timhaka letiwani hi vulavulaka hi to ta nena leyi nga hetela vurhongo lebyikulu mi nga ku yini ku mi ka mi hetisela tatana Shilowa? Ni nga vula leswaku vo tala va ve kona la misaveni loko ku vulavuriwa enkosini kumbe ku vulavuriwa swo tsundzuka vanghana na vaakelani vo yima ntsena va ku no ha n'wi tiva Mbhazima a ku ri munhu wa kahle va tshama hansi hikuva vo chava ku ri no i velekiwile a kula a dya a fa kasi wo fana na Mboweni i kota ku vula matimbo ya yena hi swo swi lavekaka a munhwini. Ne mi twile tatana Shilowa khensa swinene mi ri Ritavi a mi siyangi sawutini a yi nga ngheni yona. No, hinkwako i Ritavi i nyala i hlampfi ya xikotela i garlic i tinyala xin'wana na xin'wana na birevere swi ta hlangana khwirini a va tshemba sweswo swi ta hlangana khwirini na ku ri no ku biya xo atihlweni hi ku xi ta ku tlunya leswin'wana hayi a swi nga ri na mhaka se mi kuma ku ri va ku hey lowani ni vhakeleni ku Mboweni a hi hlanganeni ka restaurant hi ku ri no na ha ri hlonipha khwiri ra mina. Ne mi twile tatana Shilowa khensa swinene vana na siku lerinene ku dya ku engeta xikwembu xi mi hlayisa kwala inkomo i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i tatana Mbhazima Shilowa vona va suka va bula ku ri vanhu lava va tivaka vanhu lava hi bulaka na vona hi bulaka hi languta vutomi bya nena ya hina i vanhu lava va nga hi rhangela va endlaka leswaku hi tinyungubyisa hi ku va ka rixaka leri van'wani va lo ze va swi toyitoyela kumbexana mi swi tivi n'wini van'wani va lo ze va swi toyitoyela va hamba va lava na mijeko liya ya khale ya matikoxikaya va yi damarheta lomu timovheni va kha va ku hina ku hana holobye wa rixaka ra ka hina ku hana yini wa rixaka ra ka hina ha swi tiva wo ka hi nga lavi ku vulavula kambe hina hi nga va na swoho a hi tinyungubyiseni hi swona n'wina mi nga ta kota ku ya nkowankowa stadium yanani mi ya heleketa nena leyiwani hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya 1 na mani nkosi Nathi Chauke loko hi vuya hi vulavula xin'wana na xin'wana ti-ambulance nhlekani khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra Vuntlhanu. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ai pfukile na hina man traffic mashoti ma tele ngopfu van'wani vo tshama sweswi ni vulavulaka sweswi loko mo ya laya a building liya ya vathi i Central la Sinchiro va kona la sayitini ra kona laha vo tshama sweswi vo ta va fika va tloka ku ba 2 va famba a ni mina vona lava va nga hlamula ku no ma traffic ma shota tanku butpete nkomo va xumi ka nongonoko wa n'wena me lexi ni xi vonaka kahle loko a vo ringeta ku ri mhaka leya ti-overload leyi vanhu lava va tirhaka hi timovha leti ta ku patrola timovha leti hayikisaka vanhu la patweni va tlhela va kota na ku patrola ti-taxi ta voko ti nga layishi ti-overload ene na leswiya swa ku ri va ku ti-taxi ti va talele ngopfu a va ha kumi mali ti-taxi leti nga tala ku vulavula ntiyiso a ti na ti-permit leswi vulavula a ti kahle ku ti nga pfumeleriwa ku rhwala vanhu a ti na ti-permit loko ti-taxi leti nga na ti-permit a ti talangi ti nga swi kota ku tirha why loko ku ri na bodo va ku matraffic va yimile va nga ha yi ti-taxi letiya le patwini ku swi kota komba ku a ti na ti-permit se ti-taxi leti nga na ti-permit
a ti ku a ku tirhe toho vanhu va kota ku khandziya kahle va nga khandziyi ti-overload inkomo nemetweni wa Kansas swinene nongona ku Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ai amukeleni dokodela Sibuyi la bula na vona la kusuka khale ka CEO ya xibedhlele xa le Lethaba antiviso swi vele kwi kambe ai bula hi vona hi sweswo ni bula hi vona hi ku na va vona lomu swithombeni swo talatala inkulukumba n'wana nga duma hi ku vekela tiva tibede ta vanhu hinkwavo lava va nga la Limpopo kumbe va nga la Afrika-Dzonga ntshemba nge kaneti na loko n'wi yisa moyeni ku i va tivi hinkwavo vanhu lava nga na bede loko u vutisa ku bede ya swimanimani ya rini ta twa ku ya rini kambe hambiswiritani ni lava ku hi bula na vona hi twa ku vona va tiva njhani mufi Tito Mboweni ndlela yaleyo Sibuyi nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inkomo kalanga na ku pfuxela vayingiseri va Munghana Lonene FM a ni nga tshembi ku siku leri ri nga fika namuntlha hi bula na n'wina loko ni bula na n'wina ro hetisela America Rotary ya le Phalavurwa ma ha ri ko ya Rotary nge tshiki because i ku pfuna vanhu hi leswi nga le ngatini so Rotary i ntirho yo i ku va ku pfuna vanhu lava nga va ri vasweti vanhu va ka va nga ri na swa vona so swi tsakisaka swi endlaka hi feel fulfilled so hi nge tshiki ka Rotary ku nghena va mani ku nghena va dokodela kumbe ku nghena munhu un'wana na un'wana Rotary ya munhu un'wana na un'wana that loko ya sungula a ku ri nhlangano wa ti-professionals na business people la a va hlangana va tlhe ku va na ku network and then ku va na ku hi pfuna njhani lava va nga less privileged than us so but un'wana na un'wana u amukelekini ku joina Rotary mi vitanile namuntlha la ku hi bula na n'wina tanihi sweswi ni tshemba ku tanihi rixaka na n'we ma khumbeka hi ku hundza emisaveni ka nena leya hina leyiwani se hi vulavurini na valava hi nga vulavula na vona se hikwako na nkulukumba lava hi nga vulavula na vona hi ku na va vona hi lava va kha va famba swin'we va ri la tlhelo la dokodela na dokodela lavan'wana va ri la tlhelo se swi vula ku vanhu lava tivana kahle va nga hi pfuna ku hi byela ku a ku ri munhu wa njhani n'wina mi va tiva njhani dokodela Tito Mboweni inkomo kalanga xo sungula i ku hundzisa marito yo chavelela eka ndyangu wa ka Gavana Mboweni na vanghana va yena ku ya eka xivutiso xa n'wina tanihileswi a va ri ndhuna kumbe ku ri ministara tanihileswi a va ri governor a hi va tiva hi almost hinkwerhu vanhu va la South Africa mara ho va tivela kule nkarhi lowu a ni ri murhangeri wa xibedhlele xa Lethaba around November hi ve hi kuma hi 2019 hi kuma riqingho kusuka ofisini ya vo nkarhi lowu a va ha ri ministara wa finance se va kuno ministara va ri va la ku ta kwala xibedhlele xa n'we hi siku ro I think a ku ri ti 8 ta November swi ve swi hi hlamarisa ministar hi xitalo va ministara kumbe politician loko va ta either ku na xikandali va la ku ta solva timhaka tin'wana kwala ka n'we so a hi nga swi tivi na swa ku va tela yini mara loko va fika ene a hi nga tshembi na ku hikanene ofisi ya vona leyi nga fona va nga le ku teni ka xibedhlele xa Lethaba mara va ve va fika loko va fika va hlamusela ku ri no hi tela hikuva hi vone na ku twa mintirho ya n'we ya kahle leyi mi yi endlaka ya ku hluvukisa xibedhlele kumbe ku improve xibedhlele xa Lethaba se hi ku a hi lavi ku ta ntsena loko ku ri na swilo swa ku biha mara na loko ku ri na swilo swa kahle swa laveka hi ta mi sapota hi komba ku ri ha swi tiva leswaku mi le ku endleni ka swilo swa kahle but na ku yanani mahlweni mi endla swilo swa kahle so hi laha ni nga sungula ku va tiva koho physically like xichangani va ri mara hi nyama ya hi laha ku va tiva hi nyama
nkarhi lowu n'wana no va vonela kule but yeah so siku rero hi laha ni nga sungula ku va tiva ko hi nyama loko va ta va tele thava hi va hi tshama na voho i munhu loyi a nga munhu wa ku titsongahata imagine a va ri minister mara va titsongahata va tale ka ene na loko va fika a va zanga va famba swa ku na ku na bodyguard I think na ku ti-driver a va yo ti-driver a va nga ri na bodyguard va nga ri na nchumu hi fika hi tshama na voho ene va amukela vatirhi hinkwavo lava a va va tsakerile va lava ku teka swinepe na voho va pfumela so hi va teka around xibedhlele va kombela ku ri va komba xibedhlele because vo twa ku ri hi endla ntirho wa kahle I think because i muakatiko wa le Dzanini so obviously a ri na ku tsakela ku tiva ku ri swilo swa le Dzanini swi famba njhani so swi ri va n'wi hlamusela ku ri no na xibedhlele se xi le ku cinceni xi improvile a xa ha fani na khale yi khomeni nyana kwalani hi hundza hi sungula hi hundza laha sweswo mingisero Munghana Lonene FM i 20 timinete ntsena ku bela awara ya 13 hi la ku bula hi timhaka ta ti-ambulance sweswi na tatana ni Shikwambani kambe ke i mani hi hetisela na dokodela Sibuyi lawa hi nge le ku buleni na vona la khale ka CEO wa leli thava mi teri mi hlangane na vona ro sungula ivi mi va kombeta mintirho ya n'wina i nkarhi luwa MEC Dr. Poppy va teke xiboho xa ku vantshwa hi va fanele va fambisa swibedhlele and a swi tikomba ku swi le ku tiseni ku cinca swinene hambileswi nga mi kayakayisa hikuva ni n'we mi suke a mi ri CN mi nga tshami nkarhi wo leha ivi kusuka kona mi ya le thava hi swona musi ya hi swo kalaka ni sungule CN loko a tirha CN I think a le thava ku ve ku va na nkarhi lowu va nga duvula madokodela ku va ku va yiva swigevenga swi hlasela xibedhlele so va ni susa a CN va ku mintirho leyi nga yi endla CN yi va nyika ku tshemba ku ri ta fika hi lunghisa swilo a le thava so loko hi ta ya sungula a le thava se loko hi nga hetisela dokodela ku fika hungu leri mi titwe njhani loko mi twa ku munhu loyi mi nga hlangana na yena wo titsongahata wo tsakela ku khutaza vanhu loko va kha va endla mintirho leyinene a nga ha ri kona misaveni kalanga actually loko ni ta swi twa kumbe ni ta swi vona a ku ri loko ni pfuka nampundzu ni langutisa foni ni ka swa ti-social media so ni vona ti-condolences to family and but you know nkarhi ya ku tala ni ri swilo leswa social media a swi lavi u swi tshemba wa ha ku swi vona so a wo swi bakanya hleketa ku ri a ku na ntiyiso ka leswi swi nga tsariwa la but loko siku ri karhi ri ya mahlweni se hi vona ku ri no kahle ntiyiso swi te as a shock because vanhu va ku fana na hina na ku va vabya minister a zanga hi swi tiva so yo hlamala loko hi vona timhaka ta ku fana na teki ya pfulela TV se u vona na ku confirma ku ri a hikanene va hi swi hetise ku vava ngopfu ku luza munhu wa ku fana na vo minister Tito Mboweni munhu wa ku titsongahata munhu wa ku a nga tekanga position ya yena ya ku va munhu wa ku sungula ku sayina munhu wa ntima wa ku sungula ku sayina mali ya la South Africa ku va minister wa finance a zanga swi n'wi endla ku ri a va na makatla na ku tekela vanhu van'wana ehansi mara a ku ri munhu loyi a swi teka as burhumiwa as service to the people so a va ha talanga va ku fana na yena masiku lawa va ku tala loko za hlawuriwa a nyikiwa position ya ku fana le n'we vanhu van'wana a ma ha voniwe mi ri nchumu mara yehe a nga ri na xihlawuhlawu a hlonipha na ku respecta vanhu hinkwavo a va tekela henhla vanhu hinkwavo and a ku ri munhu loyi a tiyimiserile ku pfuna tiko ra hina ku ri va tiko leri na roho
vanhu va tshamaka ku ri na kurhula, ku va tshamaka ku ri na swilo, timfanelo, va kuma timfanelo leti va fanele va ti kuma. So swilo leswi hi vavisanyana ngopfu because handle ka vona lava va nga tsala va ku tala muhaxi ma swi tiva na n'wena. Mi ri na swi tiva lava nga sala ku teka yini ni ta twa ku himpela na swi tiva na. A va talanga va ku fana na yena, a va talanga lava va tekaka deployment as a call to serve. Va hleketa ku ri vona va fanele va seviwa, va fanele va pfuleriwa minyangwa, va fanele va khomeriwa ti-umbrella, so va xikwembunyana or swikwembunyana. So but a nga ri munhu wa ku tala, a ri munhu wa ku a ti endlela because mavoko u ri na wona. Hambi a ri minister, that's why minkarhi ya ku tala a nga fambi na bodyguard, minkarhi ya ku tala a ri ku ti drive-eni. But xikulu i ku a prioritize South Africa than anything else. Even sometimes a prioritize South Africa more than even organization leyi a ta hi le ka yona ku nga ANC. Lero ku na leswi loko a vona nga ku leswi swi ta pfuna South Africa hambi ku ri ANC a yi pfumelelani na swona, a ri na xivindzi xa ku because swi pfuna tiko ni nga mani ya mahlweni so hambi ku ri mihlangano wa mehe a wu pfumelelani na swona. Ene a va talanga sweswi va ku munhu a ku leswi mehe ni la ku ya wisa swa vuministara a na ha swi lavi, because matsundzuka loko a ta tlhelela va minister of finance, president yongo hlanza a tshame kaya ene nga ku va vulavule na yena for nkarhi wa ku leha a nga swi lavi ku tlhelela, but because a rhandza tiko ra yena ize a tlhelela because a lava ku seva. Mara hi ri sweswi a vangani va ku hambi me loko vo ni fonela ni nga ze ni tshika hinkwaswo ni tsutsuma no ka president ni lava ku va minister, but a va talanga va ku munhu hambi a retireile loko vo n'wi vita hambi lava ku sweswi van'wana ni ra va voteriwanga mara na ku kula se va ti kulerile. Loko president u va fonela namuntlha a ku tanana vuya va ta ya va hi ku tsutsuma, va karhi va kurile va karhi na hi karhi hi swi vona swa ku hala mara va ti karhalerile. Mara ku ri va ku hi nkarhi ya ku ya wisa ni vona tshama na vana na vatukulu va lava ku ya va xitulwini until va hundza misaveni. So vanhu va ku fana na Tito a va talanga, hi luzetele ngopfu as tiko ra South Africa na misava hinkwayo. Ni mani mi nyika minete leyo hetisela ni salele hi minete la mi nga hetisela mo ku yini ka rixaka hi ku angarhela na vanghana na va ndyangu hi ku kongomisa ku ri marito ya n'wina yo chavelela mi nga ku yini ka vona? I think lexi hi nga xi vulaka i ku a hi languteni vutomi bya minister Tito Mboweni, hi langutisa ku ri yini leswi hi nga swi dyondzaka eka leswi a hanyisa xiswona. A ku nga ri munhu wa ku ti kukumuxa, a ku ri munhu wa ku rhandza tiko ra hina, a ku ri munhu wa ku rhandza vanhu, a ku ri munhu wa ku tirha na vanhu na ku a veka tiko mahlweni than yena. Se ku a hi dyondzeni kwalaya ku ri na loko ku ri nkarhi n'wani hi pfuka xikwembu xi hi katekisa va hi nyike ti-position teto ta ku hi fanele hi ya tirhela vanhu, hi nga ti kumi hi ehleketa ku ri nga ku se ho va swikwembu. Mara hi va hi swi twisisa swa ku laha hi nga kona vanhu lava nga important lava nga hi rhuma, hina ho va va rhumiwa, hi titsongahata hi tirhela rixaka hi kurisa tiko ra hina ra South Africa. Hi ku va hi n'wi tsundzuka na ku va hi n'wi onara, a hi ta navela ku ri hi khomisana as vaakatiko va South Africa, but na ku varhangeri va hina va teka xiboho xa ku tirhela rixaka than ku ti tirhela. Ne me twele khenselo swinene ku va mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina. Siku ra n'wina ri vele rinene ku ya mahlweni ku diya ku engeta.
na n'wina inkomo a khensa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM van'wana va lava loko i va languta wa swi twa ku wa swi vona ku va hlanganini ka vutomi bya vo na khale ka holobye lava se va nga hetela vurhongo lebyikulu kulukumba loyi a hi n'wi rindzerile hi loyi i kokwa ni vulavula hi nkulukumba Neil Shikwambani i xikwamba xa muti Shikwambani hlekani khalanga hlekani ka vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene a khensa swinene swi ta lava hi xikoka xi vuya ka n'wina lexi ya ni mi twelanyana kona ni mi twela hi fikile musi ti kona ti-ambulance mahungu ya kona lama mi nga ta hi byela ya ti-ambulance ve ri va mi rindzerile vayingiseri va mehe no kunene muhaxi a hi tipfinyingi loko hi vulavula hi tixta ambulance especially ka nan'waka ka lembe leri hi nga le ka la hi humaka koho ka ku va hi amukele 500 wa ti-ambulance kusuka ka administration leyi nga hundza so loko hi vulavula hi ti-ambulance ti-challenge ti nga va ti ri kolani laha mara swa ti-ambulance ti-problem to tala ti hungutekile swinene ni sure ku vayingiseri lava nga na ntiyiso some of them va ta fona va hlamusela ku improvement va yi vona lava tshamaka kona because xa nkoka hi leswi vo va nga ta swi vula ku tlula leswi hi nga ta swi vula mosi va swi tiva ku mina ni tshama ni ri na xin'wana nyana ni va ku ni xitumbetiri namuntlha lexi ni lavaka xo ku formula i ku vatirhi lava ka EMS vo tala lava ni hlanganaka na va swi basulukile ka hi koteka ku endleka yini I think ko mhaka mhlovo leyi tirhisiwaka a yi fani na happiness mhlovo leyi nga na yo sweswi ya rihlaza na yininyi yo tala ma yi vona ku loko yi hlantswahlantswa yi tala ku hatla yi huma mhlovo mara ko vona leswi nga hoxeka a hi mhaka ku na crisis kumbe a ku ze ku va na crisis tiko ti allowance leti va ti kumaka ta uniform lembe na lembe so xa nkoka hambileswi presentability yavo kumbe leswi va vonaka leswaku va ri na nkoka swi na nkoka kambe xa nkoka swinene i mavoko lava va yisaka ka vaakatiko a hi khomeni kwalani ku matlhoko ta mahungu se hi ta kota ku vuya hi nghena mhakeni mingisero Munghana Lonene FM sweswi ni nga ku byela meni na swivutiso swo tala ni ta va nyika nkarhi vo va vulavulanyana timinete tinharhu mune ntlhanu va hi byela va hi nyika xifaniso xa vukorhokeri bya vo bya ti-ambulance kusuka kwalano hi wo hi nghenaka ka 0860002543 hi ndlela leyi swi ta hi olovisela timhaka ta hina ku ya mahlweni kambe mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM a yi sukeli mhaka hi yo mhaka hi lave mbulavuleri wa ndyangu le rihanyo eLimpopo tatana Neil Shikwambani lava va tivaka ve ri xikwamba xa muti hi vo hi lava ku bula na vona lava hi nyika xifaniso xa vukorhokeri bya vona loko swi ta ka timhaka ta swa ti-ambulance na timhaka ta va swi lamulela mhangu hi ndlela yeleyo tatana Shikwambani minkarhi hi ku tala hi kuma tinqingho va kha va vulavula hi timhaka to toleto va lava ku tiva ku van'wani va kombisa ku ongeti swa tika ku va va korhokeriwa hi timhaka ta ti-ambulance se ni ta va nyika nkarhi va mi byela ku mintlhontlho leyi va hlanganaka na yo hi yihi kambe loko va nga se vulavula hi yo n'we tanihi ndzawulo mi le ku voneni xifaniso xa njhani loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri bya n'we hi tlhelo ra swa swilamulelamhangu inkomo haxi nkarhi lowu ni twa nga ku ndlela yo olova leyi hi nga yi tirhisaka ku hlamusela xiyimo lexi hi nga le ka xona hileswaku namuntlha nga fani na tolo kasi mundzuku a nge fani na namuntlha leswi hi swi vula hi ndlela ya ku la hi humaka kona loko swi ta ka mhaka ya vukorhokeri bya swa ti-ambulance a ku tika swinene hi huma ka section 100 leswi va swi vula administration laha ku nga ta ku va na ku ti-ambulance ti nga ha xaviwi total hi huma ka nkarhi lowu mi kuma ku ti-ambulance ku xaviwa ku va na ti-economic challenges ku nga ha vi na mali ya enough mi ku ko xaviwa lembe rin'wana i 50 i 25 ma vona loko mi ri exifundzeni xa ku fana na Limpopo mi xava 25 wa ti-ambulance swi vula swa ku district yin'we kusuka eGiyani Dzanini Phalabulwa Letaba Baruleng Skororo va ta kuma 5 ambulance ku ya hi district so i xiyimo lexi a xi tika leswi a swi affecta swinene na nkarhi leswi swi vulaka i response time kumbe nkarhi wa hi wa makorhokelo ya vanhu kambe xi improve hleketa ku ka nkarhi wa sweswi hi nga va hi nga ri eka ku hi nga ku ya excellent eka ku serve vaakatiko mara
ni hleketa ku xiyimo xa matirhelo ya ti-ambulance xi stabilizile ene ni vula leswi mhaka ku hi kote ku increase nhlayo ya ti-ambulance Mhashi loko mi langutisa for instance ni yingiserile last week loko ti-complaint to huma la matlhelo va ma lamulela loko langutisa matlhelo ya Vhembe sweswi na ti-ambulance to ringana 122 leti korhokelaka Vhembe hinkwako kusuka eMosina Malamulele Makhado Ilim sweswi ya van'wamatatana and so on loko langutisa ndhawu ta Mopani also we also have over 100 ya ti-ambulance lexi sweswi xi navelaka ku xi nga le ku xi endleni tanihi ndzawulo i ku sweswi hi nga na ti-ambulance ku ngo va na ku la ku ngetela na ku antswisa xiyimo mara xin'wana lexi hi la ku xi tirhisa hi la ku tirhisa thekinoloji ku antswisa matirhelo ya ka nkarhi wa sweswi ndzawulo yi le ka pfhumba ro vekela leswi hi swi vuraku i CAD i system ya IT ya madispensela ti-ambulance ti-ambulance ti ta dispensiwa kusuka eka ndhawu yo karhi yi antswisa communication exikarhi ka leswi vaakatiko va fonisaka swona tanihi ndzawulo ku tirha ngopfu na leswi swa ku hi kota ku vona ku hi nkarhi lowu ambulance leyi yi le kwini loko a hi nge ni munhu ta va tshamile exitichini xa ti-ambulance xa le ka Dzumeri a swi tiva ku shift ya mina sweswi ku na ti-ambulance to ringana no nyika xikombiso ku na ti-ambulance to ringana 8 leti nga le handle loko mi fona mi ku ni lava ambulance na swi kota ku vona ku hi nkarhi lowu ambulance yin'we yi le ka N'wamarhanga leyin'wana yi tutumele hala ka Daniel Ravalele leyin'wana yi le kwini ni a tshamile munhu ku a kota ku swi vona na loko ku ri na leswi swa ku nkarhi wun'wana va hi fonela va complain va ku hi vona ambulance yi pakile eka center ya mavhengele hi swin'wana swa leswi hi nga ta ringeta ku kota ku swi hunguta hi matirhelo ya muxaka lowu ku sweswiwani maendlelo manjhani va endlisa ku yini loko va kuma ti-ambulance leswi mi nge mi lava ku swi antswisa mi antswisa ka swihi hi antswisaka hi tirhisa matirhelo ya kumbe ya miburisano ya xithekinoloji mara a hi na leswi vuriwaka system leya ya ku kota ku vona ya ku track na yinini ya swi kota ku dispatcha ku loko vanhu va fona hi kota ku endla vuhlanganisi ambulance yi huma mara xikulukulu i ku monitor because mhaka yikulu i ku loko hi dispatch leyi hi fanele hi kota na ku tlhela hi monitor hi kota na ku swi vona ku loko mi fonile muku eka siyandhani loko ambulance yi huma hi swi vona ku loko yi fika laha tirobotweni ta laha masingi ta garage yi ta jikela xineneni a yi nge jikeli ximatini rhanga endla swin'wana kremetati leswi hi nga swi tiveki no nyika xikombiso so tracking system leyi yin'wana yi nga ta hi pfuna eka sweswo leswi because minkarhi yin'wana mi kuma ku a ni hi tirha na vanhu Mhashi ene a ku na laha ku nga va ku na workforce kumbe vatirhi lava nga perfect yi tirha na vanhu so minkarhi yin'wana swa lava ku xandla xi tiyisiwa eka mhaka ya ku tiyisisa leswi hi korhokerisaka xiswo vaakatiko because like I'm saying ku ni sure ku swa endleka ku nkarhi wun'wana loko ambulance yi fanele ya ndhawini yo karhi munhu a rhanga ku mani rhangani no nyika xikombiso nghena bank depositela n'wana mali and those kind of things so we'll be able to see system leya ku no mara ambulance leyi se yi pakile laha Tzaneen crossing ku ve a yi fanele yi tutumela eGabana swa ku taniya ku ve nkarhi lowu mi wu vekaka loko mina ni teka riqingho ni ku ni fonela ambulance ni fanele ni langutela ku yini pfuna endzhaku ka nkarhi wo tani kwihi turnaround time ya n'wina hi nkarhi wo tani kwihi Mhashi turnaround ya matirhelo ya ti-ambulance i nkarhi lowu nga vekiwa hi va WHO i nkarhi lowu nga standardized kahle loko hi va hi ri on a perfect setting ambulance ematikoxikaya a yi fanele yi teka 45 minutes ku fika at the most a yi fanele yi nga hundzisi 45 minutes kasi etindhawini ta le xidorobeni to fana na laha yi nga koho 15 to 25 minutes ambulance a yi fanele se yi munhu yo n'wi kumile mara ku hela ni nga hlamusela ku hi nga va yi stabilizile mara hi mhaka ku a yi perfect nkarhi wun'wana swa ha hundza nkarhi wun'wana yi teka awara makaya so ku ri ku ya tshameni vulavula un'wana ku yi tele i va fonela namuntlha yi ta hi xa mundzuku matutu ka hi tshame vula leswi vavaku ene swi nga amukeleki ni la ku kombisa ku swi vanga hi swilo swo hlayanyana sweswi ni nga swi vula already mara ku nga ri ngopfu swona hi mhaka ku nkarhi wun'wana u kuma ku hi nga tshama laha hi tiba xifuva hi ku exitichini xa hi xa ka Malamulele hi na 15 wa ti-ambulance mara xivutiso i ku miganga leyi yi korhokelaka kunenenene yi lava 15 wa ti-ambulance u nga kuma ku kahle
ku laveka 25 to 30 mara hi mhaka kwala ka switirhisiwa leswi nkarhi wun'wana swi nga kona ya tirha na ku ngetela laya so that's why mi kuma ku nkarhi wun'wana swi nga ha teka awara mara ku va se ambulance mi va ri teke vo ma 6 hours 5 hours hi vona swi nga amukeleki mashi ku hela hi nga vula ku hi ve hi zama na mathalathala ku minkarhi yo tala hi langutisa ku ambulance leyi nga le kusuhi kwini ku va hi tirha na swimi because minkarhi yin'wana ku na switichi swo fana na switichi leswitsongo swo fana na va ni ta mi nyika xikombiso ku na xitichi xa ku fana na le Masisi Masisi kambe hala ku ya Mesina ni xitichinyana lexitsongonyana mhaka ku ndhawu ya koho vanhu va koho va komara va talangi ndlela ndhawu ta mapurasi vangalaka so mi kuma ku hina ti-ambulance to ringana 7 leswi vulaka swa ku hina minkarhi yo tala hi kuma hi va na crew yin'we hi siku ku hi kota ku accommodate na ti-off days na ti-sick leave 99 so loko yi khomeni kwala ni ta sungula kona ku na lava makumembirhi timinete yi nga se ba awara ya 14 amika mi kombisa tatana Shikwambani wena wa ku pfulela ku xiyanimoya hi le ku buleni hi timhaka ta ti-ambulance loko sweswi va heta ku vulavula hi timhaka leti va kha va nyika xikombiso hi xona a hi kha hi vulavula hi timhaka ta ku va teka nkarhi wo tanihi kwihi ku fika na yini hinkwaswo ivi va kombisa ku kun'wana loko ku na tindhawu tin'wana va ta nyika xikombiso hi le Masisi mi nga ya mahlweni tatana Shikwambani kumbe Grace Mugodeni ku swi va kusuhi le tindhawu ta ka N'wamito ku swi twakala kusuhi i xitichinyana lexitsongonyana although xi korhokeranyana ndhawu leyikulu mara mi kuma ku hi va na ti-shift to ringana timbirhi mhaka ku hi na 9 wa ti-ambulance so loko mi kuma ku laha ka crew leya hi ya siku loko ko va na problem ya ku maybe un'wana a va na emergency maybe a vabya or something swi vula ku hi nga koka un'wana kusuka ka shift yin'wana a ta nghena swi nga affectaku shift ya navusiku so sweleswo swa contribute eka inani leyi ene a hi minkarhi hinkwayo laha mi kuma ku hi nga swi kota ku byela vaakatiko ku un'wana wa vatirhi va hi a nga tangi wa vabya kumbe na problem kumbe i loveriwile swa ku taniya so mi kuma ku na minkarhi leyi nkarhi wun'wana vukorhokeri byi va ku right nkarhi wun'wana u kuma ku byi fa byi ya hansi sweswo hi ku hela ni nga vula hi ku a hi ri laha hi nga fika koho hi fikile hi ri improvile mara swi vona ku gondzo ku emahlweni hi fanele ra tikomba hi fanele ya hangetela ku nkarhi wun'wana ku fana na switichi swo mulaku swo fana va Grace Mugodeni nkarhi wun'wana hi va na 20 wa ti-ambulance ku na loko hi kota ku accommodate kahle swilo swa vanhu va ku vatirhi va hi va xisati nkarhi wun'wana u ya ka maternity for tin'hweti letiya to tala swi nga affecti ngopfu hi mhaka ku mi kuma ku hi ri na vanhu va enough na ti-ambulance ta enough mara sweswi lexi hi tsakisaka i ku hi kote ku endla ku crew yin'wana na yin'wana yi va na movha wa wowo mara xiphiqonyana lexi hi nga na xo lexi ni lavaka ku vaakatiko also va xi twisisa i ku minkarhi yin'wana loko hi vulavula hi leti ti nga va kona ndhakunya cost leti ta 500 ta ha ri kahle ku na leti ti nga ta na to hi nga ringetela ti ku 50 25 loko ti tshika ti onhakile matirhele ya mfumo ya malunghiselo ya timovha ngopfungopfu ya ma-ambulance ya na ku va complex katsongo hi mhaka ku ku na vanhu lava a yo yisiwa kun'wana na kun'wana ku na ndhawu leti ku nga ti-merchants laha ti yisiwaka koho laha nkarhi wun'wana hi nga na frustration ya ku ta hlwele mhaka ku material supply chain lama humaka ka national then va fika va ku n'wela ti-ambulance ta mi ta ti yisa laha se minkarhi wun'wana mi kuma hi va na ku hlwela na ti-delays loko yi onhakile swilo switsongo ene u kuma ku nkarhi wun'wana yi onhake swilo switsongo nkarhi wun'wana ku va ku like ku cinciwa mavoni lexi na n'wana mi ta lunghisa of course swi fika hi swin'wana swa leswi hi ringetaka ku swi langutisa ku tirhisana na va mfumo wa le xikarhi ku mara hi nga antswisa kwini because u kuma ku ambulance ya swi kota ku tshama 3 weeks yo lava ku cinciwa ti-loop ta mavoni ntsena kuma swo ka yi onhaka nchumu mara of course because nkarhi wun'wana yi fanele yi tirha navusiku yi fanele yi kota ku layita swo fana na sweswi leswi swin'wana swa ti-challenge leti hi hlanganaka na to tanihi ndzawulo hina hi vulavurile sweswi hi swi vonela ku xi henhla a hi twineni lava va nga va na nkateko wa ku hlangana na swona hi twa ku vo va ri yini wo sungula hi loyi nhlekani pfukeni minjhani ngopfu kumbexani ku ndlela ku na lava ha taku hi nga ha pfuxelani ku ndlela ku ta va na nkarhi n'wina mi nghena ni makeni mi vula leswi mi vulaka swona a ni la ku tiva ku mi tiva yini backlog leyi nga kona a xibedhlele xa provincial because ku na mutswari loyi a fambaka a va na operatiwa laya ku sukisela hi May va tama va n'wi tlherisa va n'wi byela ku tirhela ndzhaku Sibuya swin'wanyana va byela ku ri dokodela a ri kona a ni la ku tiva ku mi tiva yini ti-backlog leti nga kona laha a provincial
ko va sweswi mi nga muyingiseri wa hina hi ku a na hi to mi hlongola kunene loko ku nga ri swona hi ku hina hi le ku vulavuleni hi ti-ambulance ma swi vona se n'wi mi hi hijekini kambe hambiswiritani mani hi ta twa ku va ta mi hlamula va ku yini bi operation ya muxaka muni ma nga vuli i vuhandluri bya kambe ku na ti-backlog a hi tweni loko hi nga kuma un'wana muyingiseri nhlekani papa mpfukile i pfukile hi nga vona papa mpfukile man a khensa mina nduna mkhombo kusuka ka Mashota vhiki leri nga hundza vhiki ni nga vulavula ni nga twa xivulavuleri wa ndhawu leya rihanyo la Limpopo va kha va vulavula hi mhaka ya xiphiqo xa ti-ambulance so ni lava ku nghena ni kombisa khalanga ku xiphiqo lexi xa ti-ambulance hi kale hi nga ya a xibedhlele xa ka Malamulele tanihi consent group ya ka Malamulele nchumu lowu hi nga wu kuma hi lowu ni nga vulaka sweswi yin'wana ya kona nga ri ya kha yi adiresiwa mara nchumu lowukulu hi nga wu kuma laya i ku pfumaleka ka vatirhi khalanga ti-ambulance ti kona va tisile MEC lava va khale ti-right mara staff a xi pfumeli ku ti-ambulance letiya ti kumeka ti kha ti tirha nkarhi hinkwawo se lexi va nga dlina va xi tshembisa lexi nkarhi n'wana a ni ta lava ku xi va xi landzelerisiwini hi mbulavuleri hi leswi va tshembise ku ku solva mhaka leyi swa nkarhinyana va ta ya va provoka section 35 leyi nga huma ka Department of Health leyi a yi vulavula hikuva vanhu va nga ha pfumeleriwi ku tirha ti-overtime va ta tirhisa yona ku la ku pfala gap ya vatirhi ka xiyenge xa ti-ambulance se yin'wana leyi hi lavi ku yi sala ndzhaku ku vona ku ya kha ya endleka na hi ku ya hi leswi swi tirhisiwaka swona swa ti-ambulance because problem yikulu ti-ambulance ti kona mara loko ti laveka a ti kumeki hi mhaka ku va ku ri hava vatirhi ti va ti lo ti pakela laha xibedhlele so a hi lavi ku landzelerisa yaleyo but last time loko ni cheka na manager Makamu munhu swi vula kwala moyeni ku Makamu u le ku tikarhateni ngopfu u le ku tirheni ngopfu ku vona ku swilo leswi hi nga fika hi vulavula hi swona siku leri na vakulukumba kusuka ka province swi endleka hinkwaswo se yin'wana leyi a lavi ku hundzisaka ka yona le ku va yi tiva vaakatiko ku hi yisa le ndzhaku hi ve na tihlengeletano na vafambisi leswi nga sala sweswi ku vona ku leswi hi nga twanana swi le ku endlekeni hinkwaswo se swintsongo kun'wana va kha va hi update Makamu ku ri swi le ku endlekeni ko va ku swi nge endleki hi siku rin'we se mara loko ri ku Makamu le ku mi updateni leyi update mi lavaka ka mfambisi sweswi ka Shikwambani hi yihi ko tala ekhalanga mo ni vula leswi mi ta swi twisisa na vayingiseri va ta swi twisisa ko tala loko Shikwambani va vulavula ka amoyeni kumbe kun'wana na kun'wana i muvala va kha va yimelela department se swin'wana leswi va swi vulavulaku mi kuma ku swi va swi nga ri na ntiyiso ngopfu hikuva vona i mivulavuleri va boheka ku defenda swilo swa department that's why kun'wana hi boheka ku hi nghena hi kombisa ku laha xiyimo a xi hi ndlela leyo mavona sweswi ni le ku mi kombiseni ku ti-ambulance ti kona va ta loko mo va vutisa va ta wa ti-ambulance hi yisi ti kona mara va nga swi vuli ku ti hava tirhi se na sweswo a va swi vuli ku xota vatirhi laha ku hava tirhi a ku tholiwi vatirhi va ti-ambulance ku ti-ambulance ti kota ku pfuna vanhu hi nkarhi nemetweni a hi tweni ku nga ku ri na un'wana okay ku na un'wana Shikwambani mi sungula hi yihi hi sunguleni le ya surgical backlog a ni sure ku nga va ku ri operation ya muxaka muni mara swi tolovelekile ku nkarhi wun'wana ku nga va na mintila yo leha ya vanhu va ku yimela ti-operations especially loko munhu a fanele a za ta provincial mi kuma ku a ku nkarhi wun'wana a ku na kun'wana laha nga pfuneka ko i lava tertiary care so mi kuma ku na swiyenge swo karhi leswi swi hluphaka no mi nyika xikombiso loko va ti-operation ta fambela na ti-cancer hi tin'wana ta leti mi kuma ku vhele munhu i fanele o dlina a tekiwa and hi swin'wana so loko a hi lo kota ku nkarhi wun'wana hi kota ku tiva ku ya muxaka mi hi kota ku landzelerisa na ku va hi kota ku burisana ku antswa na ministeri ku swiphiqo leswi hi nga na swo hi swini because xa nkoka i ku va hi kota ku communicate na vanhu lava va ku ko swi vula yini swi vula ku hava ndlela leyi ministeri loyi a nga kumaka vuxokoxoko lebyi no yi koho ni sure problem yin'wana yi le maxi ku loko nkarhi wun'wana
mi vabya mi ri xibedhlele or especially loko ku ri vanhu lavakulu nkarhi wun'wani va ya xibedhlele va fika va hlamuseriwa va nga vi na ku twisa ene leswi na blame na yi teka tanihi ndzawulo nkarhi wun'wani u kuma madokodela va nga hikwalaho ka ntirho wo tala na ku va va ri under pressure u kuma ku nkarhi wa ku burisana na vavabyi hi ndlela ya xihile ku va twisisa ku fika leyi va nga endli swin'wana swa leswi swi phikaka leswi dlinaka swi vuyaka hi kuma ku a ko va question ya ku va munhu a kota ku twisisa ku problem yi le kwini so ku na leswi va nge ti next of kin as well loko munhu a tsariwe la file as next of kin u na right kumbe family kumbe n'wana ku cheka xibedhlele ku ni mani va fambela lani i khale va ri ku problem yini then va kota ku explaineriwa ndlela leyo loko hi ta ka leya ndhuna mkhombo kumbe mi nga siya ka yona a hi sungula ni hundza laha khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ku laya ka ku swi vula ku muyingiseri luya hi ku a hina loyi a hi jeka ene hi nge swi koti ku cinca leswi hi nga swi kunguhata hi ku loko ho ku cinca swi ta vula ku leswi hi nga tela swona vanhu va ta hetela va nga swi kumi se a lava ku kamba ka n'wina ku loko munhu o va a twa ngari a nga swi twisisi swilo leswi swi nge le ku endlekeni ka vukorhokeri byihi kumbe byihi endla yini ku hela ni nga vula hi koko loko munhu a ri kusuhi na muvabyi i na right na mfanelo ya ku approacha vanhu lava treataka murhandziwa wa yena ku kota ku twisisa ku nga va dokodela kumbe va nga nghenela ka office ya CEO kumbe clinical manager xibedhlele va hlamusela then va kota ku takewa through ku na office ya quality assurance as well exibedhlele va nga fikela ka yona okay yeah ndhuna mkhombo hi ku titsongahata swinene ni la ku kombisa ku maka shortage ya ambulance kumbe shortage ya vatirhi a yi factual in this sense and nga ku la ka mungana nte kambirhi kumbe kanharhu ni ta explain issue ya ti-ambulance ta le ka Malamulele ta tlhela ni swi repeat and a swi endleki kumbe na makamu hi nga vulavula hi nomo wa foroko because ti-report leti ni ti presentaka la ni ti teka directly kusuka ka ti-station managers ni le ka ti-district managers so va nge byeli mina leswi va jika va ya byela duna mkhombo swo karhi mara issue ya ti-ambulance ta ku paka ni swi hlamuserile ku hambi ho thola vatirhi namuntlha va nga fika va na problem ya ku se hi va na vatirhi lava va nga lo tshama va nga ri na switirhisiwa hi mhaka ku ti-ambulance ta hi sweswi hi ti-allocate ku ya hi ti-crew loko va vona ti-ambulance leti ti pakile is either vanhu va ko yi ta nghena na madyambu kumbe swi tala ku ri madyambu yi ta nghena nampundzu so loko ni hlamuseri ku a swi hlamarisi ku loko va fika lava kuma ti-ambulance a swi vuli ku a ku na vatirhi i mhaka ku vatirhi va ti-ambulance a va tirhi 24 hours va tirha ku fana na mina n'we in fact va tirha ti-shift ti-12 hour shift loko a nghena nampundzu va chayisa loko va chayisa va paka ti-ambulance lava nghenaka va va teka ti-ambulance ta vona va inana so i ti-workstations ta vona leswaku un'wana na un'wana loko a swi pfumelela a mi ta ku famba na ko kaya loko ku soka hi ka chaya swo fana ti-ambulance 99 mara ku hela ni nga hlamusela hi ku shortage in this instance handle ka ku ti-contributor i mhaka ku leswi ni nga swi hlamusela ku languteni ku eka crew leyi ti nga na to eka Malamulele xana ti ringanile leswi vula ku ku hela nga hlamusela ku emahlweni hi ta va hi karhi hi ngetela ka nhlayo tinambara ta 500 ku ya mali leyi nga vi na yona ku hi kota ku ngetela ka to siku rin'wana hi ngetela ti-crew timbirhi tinharhu ti ya hi nkarhi ti kula hi ku na yo muganga ya by the way a yimangi ndhawu yin'we yi le ku kuleni se mi kuma ku minkarhi yin'wana hi tsutsumisa tipala leti nga le ku fambeni mukoko a hi koti ku howisa muhaxi eyiwa ni tlumbani inhlekani mi amukeleli ka munghana lonene Hello sangwina minjhani pfukeli papa minjhani pfukile na va khoma ya le ya ti-ambulance le va Shikwambani minjhani pfukele minjhani ku ze hi hleka i mhaka ku loko hi sungula hi a hi ngheneni mhakeni loko a andla swa ku minjhani mi le ku heteleni lava nga layinini okay inkomo ku na ti-ambulance na ku phawulela na ku tatisela ya ku ti-ambulance va va nyikile swona including ne le Mopani aka section ya le Thaba a Sikhosese ti-ambulance ti kona na sweswi na ti vona va Shikwambani vulavula ni straight ku mina problem na ku ti-ambulance ti kona mara a ku se tholiwa vanhu ti-ambulance even na sweswi ni vula a Sikhosese ku nga va ku ri na ti-ambulance about 15 mara loko ni langutisa xitafu lexa xi nga laha a xi ringani ti-ambulance please va Shikwambani endlani vulavulani na varhangeli va n'wina mi thola ti-ambulance a swi pfuni nchumu ku tisa xilo xi fika xi tshama ti lo tshama hi le ka ti-ambulance ta Sikhosese laha ni nga kona ni le ku ti voneni ti lo tshama mara a ti fane ti ri kwihi a ti fana ti ri kwini a ti fana ti ri na vatirhi ni vula ku ti ri kwihi kwalaha ti nga kona
hi kona leti ni fanele ku ti tshama. Okay, kuna vatirhi vangani? N'wina mi tiva ku ri na vatirhi vangani papa? La class ya school test liya. I ngo class ya tsetela ya school test. Aba fiki 20 vatirhi lava nga la mara ambulance ti over for what? Ti over, okay. Vangani? Ai vulavula ni tinomboro sweswi. Mi vona 15 ti ambulance vatirhi mi tiva vangani? Vatirhi lava va nga la mara aba fiki ni kuluvani kwala. A mi le ku ni pfuneni papa nta hona. Ni ri tingani? Ai vulavula ni tinomboro sweswi. Ni ta kota ku vonale Vutleketli vatirhi nga vatirhi mara loko swi ti komba loko phela loko mi vulavula hi ku swi komba, loko mi vulavula hi ku swa ti komba hi leswi vengele ku hlamuseleni. A ni vele ku hlamuseleni kwala. mata problem tisi fana hi vulavula ya fana hi vulavula hi nga tumbeleri byasi va Shikwambani va nga tumbeleri byasi a va vulavuli vuntisi ku va hava budget ya ku thola vatirhi mara ambulance va xavile. Okay, nemetri. A va vulavuli ku hava budget ya ku thola nemetri. Ku nga ku ri na n'wana cinda hi kota ku va hi twa ku okay mani hi twa loyi nhlekani. Ahee Mhashi. Mi pfukile papa? Hi pfukile minjhani ku pfukana? N'wina mi ri yini? Leyi va nga yi khumba muvulavureli hi yo ya koka ngopfu leyi ya ku xi karata ngo a swi vuli ku ti-ambulance to ka ti nga ri kona mara leyi va nga yi khumba ya ku loko yo tshika yi va sekile rivoni just rivoni kumbe wayipara ya swi leswa swa 3 weeks hayi swo swa ndleka yi tshama vo 3 or 4 months yi yimisiwi kwalaya hi mhaka ya rivoni kumbe wayipara yinene leyi. Loko mo jika na hala ndzhaku ka laha ku nga pakiwa ti-government motor vehicles timovha ta mfumo ti tele ngopfu lomu ndzhaku ka ti-police station lomu ndzhaku ka swibedhlele lomu ndzhaku hi mhaka ya rivoni kumbe wayipara yinene leyi. Process ya ko yi leyi ngopfu yi za va ku ve ku tsaliwa tifomo tin'wana ti yisiwa kun'wana va yisa ti-providara loko va yisa ti-providara babara va fanele va vuyisa ti leta mi cheka ti-quotation ku hi wihi a nga chipa ti vuya mi tlhelisa. Okay, ni mi twile papa ni la ku nghenisa na un'wana la ni mi twile leswi mi vulaka swona swi vula ku premier va fanele va tlhelela ka mhaka ya va nga tshama va yi vula ya ku va lava ku va na vatirhi ku va na ku nga handle swa tithendara ku lunghisiwa aka government garage ni khenseli papa i mani twa lava i nhlekani. Ahee Vutleketli. Mi pfukile. Xivutiso xa mina i ku hina loko hi kula a Tiyani a health center a ku ri na ambulance leyi a yi korhokela Ribungwani, Mahatlani, Olifants Huku. Xivutiso ke sweswi i ku a ka ha ri na ambulance laha Tiyani. Loko vanhu va yimela ambulance laha va ri ambulance yi suka ka Majusi after 30 minutes va ta mi byela ku ambulance a yi kumeki leyi yi kumaku i ya private va ri va lava 900 yi kumaku yi 900 i ri mudyuhari Vutleketli. So a ni swi tivi ku loko vo hi lunghisela sweswo swa ku ambulance yi kumeka yi ri kona laha Tiyani because yi korhokela matiko lama ma nga surround-ana na Tiyani hinkwawo. But sweswi ambulance yi kumeka yi ri ka Majusi ende ku na mhaka ya ku va hakerisiwa ti-900 ka ti-ambulance ta ka ti nga ta mfumo. Nemetri. Enko. Ku sale timinete timbirhi Shikwambani. A hi mi twini liya ya kumbe yimani miya hlamula. Okay, leya le Skhosese Raphahlelo ina yise ti-ambulance tintshwa ta 12 kuna 4 leta ta khale so in total na 16 wa ti-ambulance is right mara ku ti nga va ti loyima hinkwato sweswi swo ku nga ri ntiyiso so yi fana na leya i issue ya ti-crew and ku hela ni nga hlamusela nte hambileswi hi nga na ti-crew na ti-ambulance leti ngo fika ti ringanela a yi se fika laha hi yaku kona mi ta tsundzuka ku n'wexemu kumbe hi 2022 hi ve hi thola vatirhinyana va ku hlayanyana va EMS hi ve hi advertise mintirho ya EMS lava va nga thoriwa and a ku ri ku preparela koho laha hi ta koho ku hi va na inani and ha ta ngetela ka vatirhi lava ku ya hi vuswikoti bya macheleni ya mfumo na loko hi karhi hi ngetela nhlayo ya ti-ambulance ku ya mahlweni and then ku na liya ya
leya ku ti tshama nkarhi wo leha I think a va pfumelelani na mehe laha ku hi mhaka ku i leswi va swi vula ku ti-transversal tender leti suka ka national a mi na control ngopfu ka swoho hi ndlela heliya so ku hela primi nga vulaka ku hi ta khensa swinene loko ndunankulu mpela vo kota ku swi nga hi pfuna na hi loko ndunankulu vo kota ku fikela ku navela ka vona ku tshembisa ka vo hi ndlela heliya loko swi ta ka mhaka ya ti-ambulance ta letiyani well maybe ku ya hi nkarhi loko se na he swilo swa hi swi tshamisekile ku tina about 482 wa titliniki and then hi va na swibedhlele swo ringana 43 laha xipfundreni lero swi nga va nkarhi wun'wana u kuma ku va hi va na ambulance yin'we tliliniki swi nga endleka swi nga koteki laha hi nga koho hi mhaka ku also swi vula ku nurse operational manager wa le clinic lo afana controller mane sa fasa contract ambulance sa se fana itola ti operation manager contract ambulance ka clinic yin'wana so for now the ambulance ta centraliziwa etiyani lava vula kumbe le va vula ko va ri le kwini kama Jos ina ti ambulance ta ku ringana 14 ku va ti korokela eganga le ri ka siya la tlhelo rin'wana ina elimi tlhelo rin'wana ina ndawu yo fana na Bogiyani and then shukutanya so ku va hi ringeta ku vona ku hi mhaka muganga hi korile na titliliniki ta hi titele a swi koteki ku hi nga va na ambulance yin'we tliliniki na yin'wana tatana khoma ne kensin karongwe inkomo mash inkomo sweswo mingisaro mgarano fm nangona ka umena swentshindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Matebula ayi kumeni monge msava arambere dzuma na mina na Ike Ngobeni andaka sweswo